nagomba ndakubarire ijambo fise mw'iyi nyigisho ni iri jambo rivuga ngo ntusubire inyuma naho wowe ubona bikomeye naho wowe ubona kabaye nagomba ndakubarire ngo upfe uri kuraja imbere upfe uri mu Mana upfe udahemutse upfe utamarama. Imana yo mwijuru iguhe icyo umutima wawe wifuza. Ni Pasteur Nduwimana Joseph aremesha ikiganiro ugusenga guhindura ibintu. Ndakwifurije umwaka mushasha n'indwi nziza cyane izokubera indwi y'umugisha. Ucumba iyi video, ucumva ubutumwa bwiza, ukibona iyi video cyane audio, gerageza uyirungikire inshuti, abagenzi, ababanyi, eka umuntu wari we wese muri groupe murungikire ubutumwa bwiza. Birashoboka kutomuha amafaranga ariko murungikire ijambo ry'Imana basi. Ndabizi neza n'amafaranga woyamuha ariko shirako n'ubutumwa bwiza bw'amahoro, ivyo uzobumugiriye icyiza gusumba n'amafaranga. Rero inimero ukeneye kuronka ubutumwa ku munsi ni 69 50 22 68. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusoma hariya mu Kuvayo, igitabo cyo Kuvayo mu isezerano rya kera, igice cyaho cya 14 ku murongo wa 15. Reka dusome 15. Havuga ngo Uhoraho abaza Mose ati niki gitumye untakira? Barira Abisirayeli bakomeze bagende, Imana nishimwe. Niri jambo nagomba ko dusangira. Urugendo rw'Abisirayeli rwarabatamije gose, ugeze usomye ku murongo waho wa 14 hejuru ngo kugeza n'igihe ngo batonganya Mose. Baravuga ngo Mose, wadukuriye iki muri Egiputa ukatujana mu bugaragwa kutwica n'inzara? Mbere bagera ku kiyaga ngo barabura inzira, bageze ku mazi inzira irahera ariko babura iyo baja niyo bava, maze ngo batakira Uhoraho. Mose nawe atakira Uhoraho, maze Imana ibaza Mose ati umpamagariye iki? Arababwira ati abo turi kumwe bagize ingorane barandembeje. Arababwira ngo komeza mugende, kandi imbere hari inyanja nta nzira yari ihari. Mwene data, nagomba ndakubarire ijambo fise mw'iyi nyigisho ni iri jambo rivuga ngo ntusubire inyuma naho wowe ubona bikomeye naho wowe ubona kabaye. Nagomba ndakubarire ngo upfe uri kuraja imbere, upfe uri mu Mana, upfe udahemutse, upfe utamaramaye, upfe Satani atagushinze kwibendera ngo kugaraguza agati, ariko upfire mu Mwami Yesu. Bibiliya yamariye ngo hahigwa abapfa bapfira mu Mwami ngo batabawe, haleluya, cyane ngo bahanagurwa amarira, haleluya. Yesu ahabwa icyubahiro cyane. Maze Mose aramubarira aravuga ati birakomeye, ariko Uhoraho we havuga ngo babwire bakomeze bagende. Nagomba kubwira ntusubire inyuma naho ubona uzobugeze ku rugero rwo gucikana. Cikanira mu Mana. Yesu adufashe. Hari abantu bariko barahemuka. Ndatangara cyane iyo umuntu hari mu mageragezwa ukavuga ngo no bivamo gusenga. Ndakubaza ubivamo ujahe? Mbega Shetani kubivuyemo gusenga, kubivuyemo gukorera Imana, Shetani we waroroheje azokumena amaso. Wowe nta fina, nta mbabazi, nta buntu, nta neza iri muri we. Icyamuzanye no gutikiza no guhonya no kurandura, kandi ni wava mu Mana nta byiza witeze. Imana idufasha cyane. Satani arakurindiriye, urabiva mu jahe, kugiye mu muriro, kugiye mu magorwa, kugiye mu busambanyi, kugiye mu marwe, kugiye mu muruho, kugiye mu mubaro. Guma ku Mwami Yesu. Imana idufashe. Ndabona uwitwa mu Kristo ari mu rugendo rwo kuja mu ijuru.